wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje awulike ivideo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphe notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ivideo esiyifakayo. Sikubhekela-ke nje ama-transfer umazi kwi-Betway Premiership sokubhekela lapha amakhosi i-Kaizer Chiefs. I-Kaizer Chiefs kubiwa ukuthi-ke ingase-ke isayine i-middle fielder noma-ke i-winger from laphayana-ke i-Stellenbosch FC laphayana-ke uLanga Elihle Phili. Amahlebezi avelayo engathi i-Kaizer Chiefs kuyiphoqile ukuthi-ke kwenziwe i-swap deal ngabadlali ababili ezobayisa kwi-Stellenbosch FC ukuze ithole uLanga Elihle Phili. U-Ashley Dupree yena-ke kwavela ukuthi-ke vele-ke into yakhe i-on, kodwa-ke i-Stellenbosch FC ngathi-ke besingayizwa leyo, so engathi-ke impela-ke ukuphoqile i-Kaizer Chiefs ukuthi-ke i-ede omunye-ke umdlali okuwumduduzi Shabalala ukuze-ke ithole yena-ke uLanga Elihle Phili. Phezu kwalokho umduduzi Shabalala kwi-Instagram account yakhe use-remove yonke into ephathelene ne-Kaizer Chiefs, iy'thombe zakhe egqoke ijezi le-Kaizer Chiefs esenkundleni. Impela-ke usekukhiphile konke lokho laphaya ekhasini-ke lakhe laka-Instagram, okwenza-ke iy'nsolo eqine ukuthi-ke kukhona ukushaya amanzi okungenzeka impela ukuthi-ke umduduzi Shabalala naye-ke uya kwi-Stellenbosch FC, kanjalo-ke naye-ke u-Ashley Sheshageza Dupree. Iyona update engiyiphethe-ke njengamanje, like ivideo, subscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe ngizohlezi ngikhona la ngulethela-ke ama-transfer news kwi-Betway Premiership. Okwamanje-ke ivideo yethu asibambe la, nisale kahle.